باجار İzmir'e navenda kombuna koçberên Sûrî û Rojavayê Kurdistanê ya ji bo ku derbasî Ewropa bibin. Nêzîkî 350,000 koçberên Sûrî li İzmirê dimînin, di nava wan de Kurd jî hene. Mustafa Afşar xelkê Amûdê 9 salin li İzmirê dimîne ji bo ku alîkariya koçberan bike navendek vekiriye. Mustafa di warê wergerandin, wergirtina îqame û vîza de bi koçberan re dibe alîkar. Ji sedî nod û neh ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên ku li İzmirê bûn, derbasî Ewropa bûne. Yên ku derbas nebûne jî li derfetekê digerin ji bo ku derbas bibin. Piraniya wan biriyên qaçax çûne Ewropa. Gelek jî belema wan bi nav bûne, belemên wan bi nav bûne, hinek xeniqîne, hinek jî heta niha wan dane. Berpirsê ofîsa Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî li İzmirê bû, rewşa koçberên Rojavayê Kurdistanê ji nêzik ve şopand. بله وقت هزانی لباجاری ازمیری ایدی کو بویا تایبتیه که وی باجاری هجمارا که زده یا کوچبر و پنابرن سوری هنه چه کرد بن چه عرب بن چه ترکمن بن اجبر کو ازمیر ناونده که گرینگش بو کوچبر و پنابرن همیه سوری همیه جوالاتین دی جیه که کو وکا روازگه که یج بو در وزبونه اوروپایش بروی چنده ام باندورا کوچبر و پنابرن ل وی باجاری ازمیری به شیوه که بر بچاف دبینن همان دمی ناوندن کو آلیکاریا کوچبر و پنابران دکنجی هنه کوملن وانجی هنه لازمیره کارج بو روشا کوچبر و پنابران تکرن چه کرد بن چه عرب بن چه جنتوی که دی بن نه هم لناونده که نه اف ناونده بدست کرد کی برای ود چه کرد کی جهامود جروجاوا بدست وی برای ود چه برز مصطفی افشار کو زلتری 8 سال 9 سال آلیکاریا کوچبر و پنابران که همش بو ورگرتنا اقامه همش بو ورگرتنا ویزه هم دالی ترجمانی زمان و کارندی ده آلیکاریا واند که تخمین تکرن که دوره 350,000 کوچبر و پنابران سوری لازمیری هبن بگومان جافریقای بگرن حتی کنیای حتی افغانستان حتی سومالیه وش گلک ولاتان کوچبر و پنابر وی باجاری هنم از گوتنا خوازیده درج ناکم یک سر از بچ مجمع میوان خبرس مصطفی افشار ما مصطفی بخیرات خیر خوش سرچاوا اونجی بخیر هاتین که مصطفی لوینا ونده لوی مرکزی هون چکارید کن هون چاوا آلیکاریا کوچبر و پنابرات کن ام از پیشی زناس کرنا خو بدم از مصطفی احمدی حسنی مهاجر لسوری کنیام پاشناوی مصطفی لویدل ترکیه لگور پاشناوی ما بو افشار از 2013 دل عرض ازمیری می زاروكيم وأز أم ترك وطنداشن شفت وطنداشن أم أنا وك أوفيسك ما أوزل بتايبت هي أم إشي رسمي إشي يصال وقت بيجن تشتي رسمي هبج بو خاطري كوشبرج بو خاطري كسي لاجئ دبيجن بزماني عربي بيشي أذكارم بيجم إشي خبكم دا آلي ده آليك زي تشاوا درباس بونا واني تركي ببن درباس بونا سر عرضا تركي ببن أم ذاتا نج حركس يرد بيجن وبار حركس يدكن أم جوار دبيجن تمي ريه راست ريه باقش ريه جودا ايجي انسان باسبورتا وي هبه بلجيه وي هبن ام كان جوار براندابورا وان ترمينا وان لقنصلوسه تركي بجرن او قنصلوسه جيجي ليه هبه سواء لهربيل به لبغداد به لمصر به لبيروت به باشوريا وان بكن ام لفيدا اوراقي وان قشي حاضر دكن او اوجي درن ترمينا خو درون روجا خو ملاقات خدكن اوراقي وان غاوا حاضر بغاوا اوجي دبينه انه افكسي هان كاربي تركي تسورناوي تني ت زرراوي تني وفيزا خو بستينه بشتي فيزا خوستن وفيدا باشوريا خو بك يعني ادبيجن باشوري انه ترمينا خو جوج اداره سي جي جوج مانا جي ملتجيا اوجي كاري هم اقامه خو او اقامه هم انساني بستينه هم سياحي بستينه هم عائله بستينه فاميلي عائله فاميلي چاوا غاوا او كسي هان او طرفداري هان وطنداشي دولتك بيركاوي یا پیرک بزلامی وی یا زاروکی وی خلکی وطنداشی ترکی بن لویدا ام اوراقی وانگشتک حاضر دکن هم ج سالک سیگورتا هم ج ترمینا وان هم ج امراقی وان هم ج ترجمه وان
وكسن ودرباس ببي جار ديجي إدارة وضع وان قيمينه. مصطفى قاسي من فهم كريا يعني جبلي رين قاچاقچياتي ومطرسي وآو وخندقين وآوانا همو رين ياسايجي هنا چه لازمه يعني جبوكو كسك بكاره بريا كياساي إقامة يانويزا ور بگره چه بلگيك چه شرط و ظروفك بو لازمه تابي كي تمي أمش حركة سير دبيجن ودنيا وعالم قش باندكن كسي قاچاق ذات النابي وي قاچاق أو قاچاق تدبي مرني تدبي تهليكي تدبي فتصبونه تدبي أفايا أم تجي في تشتيني وأم في تشتيناكن جبو خاطر تشتي يا سال تشتن قلكي هندك وقلكي يعني نبوهانه وقت باسبورتك تهبه او باسبورتا تهبه تكاري باشوريا خو بك يجبو المانيا يجبو فرنسا يجبو ايطاليا باسبورتا تهبه دبلومات تهبه ته انسان کی خونده به جار ده هین چیتر دبه ته انسانك اوتومات تهبه از بيجم اوتومات التركي هبه لدبي هبه لهولير هبه جار ده هين دروما تقلكي خوش دبه يعني وقت بيجم مخابن بلكي خلق قالك في تشتي هان زور دكن وقالك كس مخابن اجار دد بيجم قالك رشوت ووقت بيجم باراد بن ماسار بن طاولير تيدانين اما قاوا انسان باشوريا خو بك سري صدي تكاربي حفتي حيشتي قبول دبي يعني